Ni inlet ndone hana ta bakuri ino ni inlet ore bakuri ire na kundu ha kuingira uguo na haha hihi ni hakuma ino riu no ni outlet. Kana gothe goka gaka kahana uguo wona kaingira uguo ku kagingira sorry ndagitari but kagingira na maguru ni problem ni breach uyo ni breach yo ni cesarean section uyo no athinjirwo mwana wothe agio ni kuingira ate uguo na kiongo na wona okay my take home ndugauge mbu ni urate your energy nigute energy tumera matikauge mbu mundu ni agerie kuhuhia hakinya ni gutindika hinga kanua ekerera riothe ringire ni direct hote kupush no rira wauga mbu atindo kimove to tukria tumegera magathie makehiuria makoya maguru na iguru makoya moko na iguru hakinya hinga kupush kona mutumia ucio rapush na githuri to ni munogu